Derole iriş ne ki? Asker mi değil? Yani sadece özel kurum evi ne güvenlik evi sağlam. Güvenlik evi tane sağlam. Naha Pirzgirêka gundê me ji ber piştî beriya sê sala gundê me hatî valakirin ji bo olayên yani navendê de tên zanîn gund tev hatine valakirin em ji hingî ve ji gundê xwe derketine ji wir pê ve malbatek Öner ailesi heye vir de destê qurumê vê dereyê basa kaymakam û binbaşî alîkariye wan gundê dimîne û gundê me merayê wê tev didin koçera û pera û daristanê gundê me dişawitênin vadera tevana xwe de belav dikin û jê dixwin ji ber vê yekê jî naxwazin em vegerin gundê xwe ev e piştî va pirzgirêkên derketê em xwe jî ve gelek salan em dixwazin derbasî gundê xwe bibin lê ji ber vê malbatê em qet nikarin alîkariya we alîkarîkê mezin e yani mirovên vê navendê de insanê mezin alîkarî didin wekî ev di wê derê de cihê xwe digirin û qewetê dibînin ku nahêlin ev qa gundî gundek tev hemberê malbatekî de nikaribin derbasî gundê xwe bibin. Mereqekî ya me dijî heye em vê mereq dikin ve çend cara êrişî gundiyê me dikin silêha kevira her awayî xeberên qirêj tînin serê gundiyê me werin binçavkirin jî di roja namînin binçav de û serbest tên berdan. Em vê mereq dikin kîl pişva disekin. Belê ev hatiye em jî vê mereq dikin. Tu kes nikare em gundî tu kes nikarin vegerin gundê xwe ev malbata he çawa gunde disekine kîl pişwa disekine. Em yani awayek paqij em dixwazin vegerin gundê xwe erdê xwe re xweyî derkevin. Ev erdê me ne tu kesê diye. Gelek cara em serlêdanê hemû qurumê basa dikin kaymakam beledî başkanî ve derê şaraderiyê mere soza didin li belê soz nayên cih ji ber vê yekê ev eş jî her dirêj dibe û ew ê de jî çiqas êrîş alme dikin neqenciya tînin serê me ku tiştek li wan nayê kirin hêzê mezintir xwe dibînin û êrişê mezintir dikin her car. Em ji bo eyda cejna miletê xwe hatibûn em nêzîkê nehdeh xorta em derdorê gundê xwe em çûbûn em weke seyranê em bigerin wê ewkê de plana xwe kirine ev tiştek plantî hatiye kirin dîtine ku em ji gund derketî em ji gund dûr ketine wa jî firsata xwe dîtiye pê ereba hatine rêya miletê me girtine sîlaha çeka kevira û dara ev êrişî her ser miletê me kirine ixtiyar jin zarok birîndarê me ji xwe tev belîne û vîdyoyê wa her tiştê wa jî ji xwe hatine belav kirin ev tev destê me dene em yani awayek paqij dixwazin em vegerin gundê xwe û ev insanê here varê hêdî aşîtî tiştek nabe rojkê di roja hatin binçavkirin me îro bihîstiye me agahî standiye ku hatine berdan. Ew derkeve em bikeve gundê xwe de başqa çoroma nîne. Daxwaziya me ev e em vegerin gundê xwe em gundê xwe ava bikin ser erdê xwe bijîn û em dixwazin ku derbasê gundê xwe bibin çawa ku hûn dibînin li vê derê jandarma û her awayî engela tê xwe pêşiya me êrişê me nek em xwe jî em me tiştê neqencî nekirine em awayek paqij vir disekinin em bi daxwaziya gundê xwe dikin. Heta ku çareserîkî nebe em ê li vê derê berxwedana xwe berdewam bikin. Bayram gününde akrabalarımız geldi dışarıdan kendi köylerini görmek için, mezarlıklarını ziyaret etmek için. Daha sonrasında gençler zaten önden gitti. Kendi bahçelerine ve falan bakmaya gittiler. Geride sadece halam, birkaç yaşlı adam, babam, yaşlı insanlar tek kaldı. Daha sonrasında babam onları yolcu etmek için yukarı doğru çıktığında 15-20 kişilik bir pusuyla karşılaşıyorlar. Ellerinde keleşler, pompalılar, odunlar, taşlar. Bu kadar insan babam ve bu yaşlı insanların önüne çıkıyor ve onları daha habersizken onlar eğer olsaydı onlar da odunla giderdi. Ama onlar
bilmiyordu. Yani normal bir şekilde onları göndermeye gittiler. Bilmiyorlardı. O kadar insan onlara saldırdı. Keleş tutmuşlar babama doğru. Babamın kafası kanıyordu. Kafasında bir sürü şişlik vardı. Keza halamın kafası, vücudu, da diğerlerinin kafası kırıldı. Ben çok tedirginim. Benim babam orada. O aileden sözde gözaltı vardı. Şu an onları bıraktıklarını söylüyorlar, birkaç tanesini. Benim babam orada şu an hayvan bakıyor. Bir anda karşılarına çıkmayacağı ne malum. Köye çıkış yasağı uygulanıyor, giriş de uygulanıyor. Şu an adamlar bazen yani ihtiyaçları oluyor, erzak ihtiyacı oluyor. Onları koruyorlar. Evet, şu an onları koruyorlar yani. Bu arada biz o gün oradaydık zaten. Nasıl desem, asker akşam uğramadı. Demedi iyi misiniz? Hiçbir şekilde bir jandarma bir şey hani böyle bir olay oldu falan vesaire gelmedi. Direkt gittiler onların evinin önüne çadır kurdular, kamp kurdular, ateş yaktılar. O şekilde orada kaldılar. Ya izin versinler, herkes kendi köyünü bitsin, tarlalarını eksin, mutlu huzurlu yaşasınlar. Onlar zaten bu saatten sonra orada olduğu sürece kimse zaten artık imkansız. Belki önceden, belki beraber olabilirlerdi ama şu an imkansız. Ev olay günde haltı şekerin ev hacı ödedi bu. Uyak dan ardem ama ne hazırlıklı bu çünkü ne çumuş bu işler bu tiştekiyemiş bu ayda şu bu zamanaki. Daxwaziya me jî ji dewletê ye got alîkariya vanekê nekin. Sadece em tenê nikarin gundê xwe yanî ev nekin heqiyeka zilmiyeke li vî miletê tê kirin. Ev 6 sala girtiye gundê me hey ji bo eydekî derekî ji bo mezelekî em hen ser terbêk alkê xwe pîrgeka xwe wanekê ji xeyna vêneka pêvem neçûne gunde. Gunde askerî weka hûn dibînin rê hatiye girtin. Ta way naxwazim bikirin gunde. Güvenlik bi vî awayî yani em çûma bara jî xeber dame got em dixwazin derbasî gundê xwe bin got şayet hûn ji vê erba sor wekî hûn dibînin got ji vê derbas bin em ê müdahale bikin yani em ne jina guhdarî dikin em ne mêra guhdarî dikin ne ixtiyara guhdarî dikin ev gotin ji me rate gotin em çûçilikê bikin gundê xwe vekin çima mêle şehra perîşanî bibin zarokê xwe perîşanî bikin yani îro gundê me heye zarokê me jî merak dikin yani gundekê bavê me heye ama me hiç neytiye ew jî dixwazim vê dê bafin yani roj xwe qeteqanî çêkin ne ceyran heye ne av heye ev çend sala söz edin devlet kurumiya da dijne me riya çekin riya ma ka hûn dibînin axe zivistanê ji xwe kesinlikle nikarî herî werî û havînê parîkê xweş e me bi îmkana xwe me ev rêdaya çêkirin û va camerê zivişkakî ye pereşandin em ev rêdaya çêkirin bi vî awayê em çûna gundê xwe wekî dîn xwe min nikeve ne gund